Upis do srednjih školov u Srbiji okončeni ščera i nješka, a po preliminarnih rezultatoh u ruskim keresture i toho roku jest dost zainteresovanih za naprijam turistično-hotelijerski tehničar, gdje zo 30 mestoh rozpodzeljeni 24 školjare. Za gimnaziju na serbskim nastavnim jaziku jest kuz menjej, a toto co njespodzivanje toho roku, tožeše za gimnaziju na ruskim nastavnim jaziku posle dlhšoho času prijavelo veljke číslo školjaroh. Keresturska gimnazija relativno zadovoljna, že jak je bilo odvolanje školjaroh, okreme do oddeljenja na ruskim nastavnim jaziku, gdje sme popunili 20 mesta. Hoć škola cali školski rok robila promociju dost nevýhodnih uslovio, rezultati upisu do ruskog odzeljenja hutorja, že veli prepoznali značnost obrazovanja na macerinskim jaziku. Mnje je milo, že i školjare i rodiči prepoznali kvalitet našoj školi i značenje obrazovanja na macerinskim jaziku, že ono u stvari predstavlja prednost. Mi še všetko porobíme sa u našej moci da opravdáme dovidie školjárov i rodičov, školjárov, ktorí še upisali do našej školy. Konječni rezultati upisu budu 16. julija po drugim upisnim roku. Do domu za školjaroh tiž dobre odvolanje i u njim jest išće mesta, a upis tirva po 24. juliji.